Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke nje la ukuthi-ke makuthi-ke uyaqala ukungena-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke umusha kulona kuleli khasi-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ne-senti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ey'shisa-ke enzelwe ngilethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngenza njengamanje ngabe-ke ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke la kulethele-ke udaba-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke yesimanga-ke laphana-ke oludabukisayo-ke indida owesifazane uphuma izinto ezingaqondakali esiswini ziphuma ngaphansi. Owesifazane oneminyaka engu-31 ukhala ngesisu esiqumbayo kube ngathi kukhona izinto ezihambayo emzimbeni. Uthi uyile esibhedlela wangalithola usizo, ugcine esethola umuntu wesintu wamnika imbiza yamkhipha kwaphuma izinto ezingaqondakali engathi izinyoka esiswini. Uthi kusukela last year ziyaphuma azipheli, ucela usizo kunoma-ke ubani-ke ongakwazi-ke ukumsiza. Ngabe-ke odokotela-ke besintu-ke noma-ke odokotela-ke besilungu-ke laphana-ke ucela-ke abantu abangakwazi ukuthi kumsiza-ke bevele-ke obala. Lesi sigameko senzeke eNorthern Cape. Uthi-ke lo muthi le awuthola-ke laphana-ke wesintu-ke lo awuphuza ngonyaka odlule-ke namanje usawuphuza-ke namanje kodwa zisamkhipha-ke isisu kuphuma-ke zona-ke lezi zinto ezingaqondakali. Mina ngizocela kuwe lapha singena ama-comment section usho lwakho ukuthi nakubona kanjani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile nje ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho ne-senti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje enzelwe-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.